Bengameli Cyril Ramaphosa uthi amaphoyisa aqhubeka nokuvikela abantu begebengu letinedlame. Ramaphosa uhambele kusayinwa kwezivumelwano sekusebenzisana kulwisana nebugebengu eKapa. Intela amaphoyisa senzo mchunu lendvunankulu waseNtshona Kapa Allen Winde ngibo labasayine lezivumelwano. Inhloso yalokhu ukuqinisa ukusebenzisana kulabo abathintekako kulesigodi iqinisekisa kuphepha nekuvikeleka. Ramaphosa uthi uhulumende olubumbano wavelonke utakubeka embili kwisana lebugebengu angeta ukuthi labo abakhokhisa abantu imali ngekubasabisa nalabathumbako batawulithota lolumandi. We've had enough of criminals that are terrorizing our communities and making them live in fear. And today, by signing this cooperation agreement, we're saying enough is enough. Genoeg is genoeg. Kwanele. Sesikhathele ke ngoku. Omama neintombi zalapha eKapa kwizwe lonke badiniwe ngokungazi ukuhamba ezitrainini behamba yonke indawo ezinasezitradeni bangayoyiki. Sifuna ukuthi igebengu ezi ziboshwe zivalelwe. Imininingwane yakamuva yokuqala iveta Matima betinkinga lebona nabo eNingizimu Afrika. Lokhu kuvetwe imvelo yamaphoyisa senzo mchunu ngesikhathi ikhipha lemininingwane kusuka kumabasa kuya enyangeni yenhlaba kulomnyaka. Ekoteni yekuqala iminyaka kuvela ukuthi ibugebengu bekuthintsana kuleli benyuke baya ngetulu kwa 553,600. Lokhu kusho ukuthi kwendiwa bucala baloluhlobo lobungacishe bube ngetulu etinkulungwane letine kulesikhathi nakucathaniswa nesikhathi lesifanako neminyaka lowengcile. Bulala kudlengula nekuthathwa kwetimoto indvuna yamaphoyisa senzo mchunu ithi letibalo tiyakhatsata. These figures represent more than just figures on a page. They reflect the lived realities of our citizens on a daily basis. Emkhasini kwenyanga yamabasa nenhlaba lomnyaka losetulu kubule abantu labatinkulungwane letisithupha nemakhulu lamabili lekutibalo letehle kancane nakucathaniswa netalomnyaka lophelile. Kepha tanyukile netibalo tekwetama kubulala ngenhloso yokulimata. Mchunu uzitinyukile netibalo tekubulawa kwebantfu labahlala emaplazini nebanikati bamaplazini. Kubule emaphoyisa langemashumi lamabili nakunye kulesikhathi kantsi lamanyenti labulewe asempumalanga Kapa. Police are the only people who have a mandate to protect us and to fight crime. Now, when they do their work and you challenge them, you are challenging the state. Mchunu uvakalise kukhatsateka ngebantfu bekuchamuka labakuleli ngalokungekho emtsetfweni. The involvement of foreigners in criminality, they are there. I may not be able to say that what numbers. Maybe National Commissioner may say so, but look, we go and investigate drugs. We arrest people. Foreigners will be there. Kubikwe tibalo tengenelwe etindlini letitinkulungwane letingemashumi lamatsatfu nakune. Mchunu uthi bugebengu bokubhadaliswa imali emabhizinisi netakhamuti ngengane ngenhloso yokuthi batawuvikelwa sebusetandleni temaphoyisa. Uthi bantfu baphila ngekwesaba ngenxa loluhlobo lwebugebengu. Wecwayisa takhamuti ukuthi tingacali tikhokhe le mali. Komiti laseMilnathina Kapa tithi lihlelelo livalwe emva kokuthi kubulawe abantu labane lekusola ukuthi bebakhokhisa abantu imali ngekubesabisa. Lokwendeke ngesikhathi kudutshulwana namaphoyisa. Tiphasimandla tithi amaphoyisa lenzelele imoto lebekade bahamba ngayo labasola labatawucala badubule amaphoyisa. Lokhu kudala kuthela amaphoyisa aphendvule ngenhlavu. Utholakale itibhamu letine netinhlavu kule moto lebekade bahamba ngayo labasolwa. Takhamuti tithi tetfuswe ngumsindvo wesibhamu ngalwesine ebusuku. I think as adults and big people, they can still handle it. But I think it is more about the kids. Children is very scared. Children is rattled. Just around the corner is a crash. We only have 4 kids or 5 kids today there. The mothers thought because what happened last night, they rather want to keep their children at home. I was inside my house.
and then I just hear gunshots going off, and then it became actually worse. It just was non-stop for almost like 5 minutes going on. Then I thought it was gangsters against gangsters or whatever, because it's the first time in almost 30 years that we hear something like this, all new to us. Basolo labalimele bonke bagadwe ngemaphoyisa esibhedlela. I-Transnet ithole imali yesikweletu lengu-5 billion amarandi ebhange lamave e-BRICS i-New Development Bank kwendlela ukuthi ithuthukise itekho encane ekhambisa impahla ngemizila yesitimela. Lesikweletu esitawube sisekelwe nguhulumende. Lokhu kuvela emhlanganweni webhange weminyaka yonke welihlandla lemfica. Lesivumelwano senesikhulu sesitulo se-Transnet Michelle Phillips emengameli we-New Development Bank Dilma Rousseff lomuhla. Recall that, or you might be aware of the fact that we need to spend around 27 billion in capital investments this year. So the 5 billion that we have signed today will certainly contribute to the capital investment and specifically around the transit freight rate. Indvuna labasikati labasha nabantu abakhubatekile selisiwe Chikunga ikhathatekile ukunyuka kwelizenga lekukhulelwa kwabantu abadala semancane kanti-ke ifuna umphakathi usukuma letulu lomkhuba nehlelo lemithetho kwendlela ukuthi usiphulele timphanze tawo lomkhuba. Chikunga bekakhuluma ePhalamende labasikati kusishayamthetho saseMpumalanga eMbombela lomuhla. Labantu labasikati bacale ngekushuca ke ufika esishayamthetho ngaphambi kokuthi kudzingidwe ngetindzaba letithinta labasikati nebantfwana. Lutsabo lwedlame lwelamaniswa nebulili kubulawa kwalabasikati balingani babo nelidzabo labantu baseGaza nalo luvetiwe kulombuthano. Abakabuki ukuthi kuyabanza nobe cha. Laba labasikati benda lubito lwekuthi kuphele kuhlukubetana nobulili neludlame olubhekiswe kulabasikati. Baphinze bashucelane ukuthi kuphele kubulawa kwabantwana eGaza. They are murdering innocent children, they are bombing houses, the women are being slaughtered, raped, and it's just a huge disaster. Sishamthetho sesifunza eMpumalanga senele emsimeto waso labasikati labavela kutinkhalo tonke. Ebahlangete udzingidza tinkinga letimatsikameta ketimpilweni tabo kutemnotho uhlukubetwa ngoludlame luyamene ngebulili kanye nenzima lengaziwa nguhulumende kulungisa ludzaba lekulingana kulabasikati nalabadvuna. Also having this parliamentary yabomama namhlanje ukuthi sifuna abomama baseMpumalanga abaqhamuka kuzigaba ngezigaba noma kuma organization ahlukene ukuthi sizohlanganisa imibono sibone ukuthi yini esingayenza ukubamba iqhaza ukulwisana nalokuhlukunyezwa kwabomama nabantu besifazane nabantwana eMpumalanga naseSouth Africa yonkana. Indvuna sinisiwe Chikunga ithi labasikati kumele nawo babe setikhundleni kude kube nelushintsho. Uvase khathatha ngenhla lengasebeni nekuhlukunyezwa kwabantwana kanye nalabasikati. If a 10-year-old child can carry a baby, can give birth to a baby, when a man can see, a woman can see somebody he can sleep with from a 10-year-old child, then we have a problem. Induna ithi litiko litawubukati indlela tekulwisana netinkinga ehlasela imiphakathi abantu labahlala kuyo. Chikunga uphinze wacucela labasikati ukuthi babe nemaphupho lathe caca baphinze babe neshisakalo. Iqembu le-ANC KwaZulu-Natal lithi livumelene nabalingani balo uhulumende olubumbano wesifundza kusebenzisana kuhulumende wasemakhaya. Kulabo masipala labangashumi labangazange baphunyelelwe ngamalengiso emva kwekhetho labohulumende basemakhaya ngo-2021 kanti lokho khodele ukuthi kube bede kutinda kulabanye bomasipala. I-ANC ithemba ukuthi lesinyathelo sitawenda ukuthi kube nekuphatha lokungiko nekwethulwa ngcono kwetidzingo temphakatsi. Sekwendlule tinyanga letintsatfu lelivela elikhetfweni kwasungulwa nahulumende welibumbano etifundzeni. Kanzi kulapho ke kwabonakala khona emaqembu i-IFP, ANC, DA ne-NFP asebenzisana. Nyalo ke leli qembu libuke kulungisa bomasipala labachutako ngesikhathi ilungiselela lukhetfo lwabo leminyaka wa 2026. The ANC is therefore prepared to enter into a cooperative relationship to constitute a government partnership to administer over the identified municipal council where the two parties have demonstrated voter support. Such a cooperative relationship is aimed at ensuring that the seats collectively allocated to government partnership add up to the majority of seats and thereby conferring the authority and control of the municipal council to collectively leadership of the parties. Kusenjalo litiko letemfundvo, letemphilo nenyonyana yetisebenti imangalela mabhalane wesifundza. Tifuna kugezwa nga 2 million wemarandi.
ngemva kwetiphimiselo latikhipha ngato eKokstad nakathi ngito letenda lesifundza sisalele emuva ngekwetfula tidzingo tetakhamuti. Thina nini yawo nekhosathu sabomndeni vele phela abafana bomuntu bakwazi bake bathu ukuphisana nje bevana amandla emese ubabuya babiza kabatsheni bamakwedini neyingane zami yekani ukulwa emgaqweni ilwandla ngaphakathi cabanga ukuthi idaba esolungisa nje alinayo inkinga. I-ANC iphindze yasungula lithimba lelitawucwaninga linani lemalunga alelicembu kute usita kusimamisa emagatsha lacekako. Zabariswat la SABC la ubukela khona ukhethe kahle sokumukela isigaba sesibili. Takamtla masipala wethembisile hano kwamhlanga eMpumalanga lomthetho ethulela indzawo yokufundzisa abantwana lephinze ibe lihoda lemphakatsi kanye nelikhishi lekusita labo labeswele. Lona ngumklamo welitiko letekuhlaliswa kwabantu lekubusa ngekubambisana lelapho lihlose ukuthi takhamuti tingabi khashane netindzawo letifana naleti. Umphathiso lelitiko Speedy Mashila uthi lomklamo lodle imali engalinganiselwa ku-23 million rand uhlose ekuthuthukisa imango lebehistori isatele emuva nekuqinisekisa ukuthi abantwana bayaya etinkulisa. Lo masipala uphinzwa neketanga umtapo wetincwadzi. Kanti lo mklamo usutawuchubeka wethulela kulamanye bomasipala besifundza seMpumalanga. Sibawa umphakathi walapha eThembalethu uyihlogomele le hall. Njengoba sinikeza umphakathi sinikeza umasipala ayifake iheheni labo lema-register nokuthi bakwazi ukufaka ne-security lapha. Sikubutile kembukela ukuthi njengoba nangu umhlalo lunye enyangeni enyoni sewufikile ngabe sewusithethe nesinqumo lemali kunzaba emlonyeni ye-two-port system bona wakho uyalandzela. Usawubona msakade wami awuqhala bakithi awuloko kubuhlungu ukuthi sisedzakeni uhulumende uphindze futhi usuqulisa edzakeni awuhulumende akanandzaba nebasebenzi kube kuyangami kube vele ayithathwa le mali lena ngoba ayikho into leyendako kuthi into letayenda le mali lena kwakhulunywa ukuthi ngeke sithexeke mara nyalo jikitise gijima ema-tax. Mina mkhathi sengingakasithatha isinqumo sokuthi ngiyayithatha ora ngiyithathe ngoba ulwazi engiliphetheko alukaneli ukuthi lokho amangiyithatha or ngingayithathi ubuhle bakhona nobemu bakhona yini. Mhlawumbe abantu abaningi izobasiza le mali kodwa inezinto eziningi ezicashile esingazazi engicabanga ukuthi kusamele sichazele kangcono ngazo ikakhulukazi lezi ezithinta intela ukuthi le mali isazoba nentela futhi. Isiqhuma ngisasibe ukuthi eyami imali angizoyithinta ngani ngoba egcineni uma lokho ngikhipha le mali ye-two-port system nakhona no-SARS nawo uzibeke ithuba nawo futhi uzophinda uzixoxele kule mandla nami ekhona encane. Ngidicide ukuyiyeka imali yami ngize ngiyikhiphe ngalesi sikhathi sengirithaya ngenxa yongayithembi kahle hle le two-port system ukuthi ngampela imayelana nani. Lona ngumbono wembukeli SABC ete yathweswa ukuthi phendvulela ngawo. Etibakethe elirandi lenyukile necatsaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo ke simukela impendulo esithole lovela kusonke radio. Impendulo sikubuyela sikomukela endzabeni teswati la kweSABC. Ngiyaphila njani Nasituma? Nosukile manje. Impendulo ifirst leg MTN 8 seyivele icalile sibonile amaqembu ukuthi adlala kanjani. Ngabe ujabulile ngekudlala kwamaqembu futhi thina ubuka ngabe sayilungela ukuqala kweligi? Mina ngijabulile ngempela ngokudlala kwamaqembu ngoba kuvezile ngokho ukuthi ibhola la eMzansi Africa is not like a open book akusibhola ongavele uqagele kalula kanjalo in terms of iStellenbosch sibonile sifikile kuSundowns. Sundowns is known kuyiqembu elishaya wonke amaqembu elwina yonke imidlalo edlalayo but iqembu njengeStellenbosch esanda kuluza abadlali baso aba strong okufana nomgadli uCam Reyners necaptain uDino van Rooyen bakwazile ukuthi bafike ePitori badumaza iSundowns. Siphinde sibheke lo mdlalo wePirates neCape Town City nakhona ngicabanga
ukuthi lo mdlalo loyo futhi ube nomthelela wokuthi umdlalo usuka postpone kwa-affecta ne-mental preparation yabadlali ukuthi sibonile lapho Tito Masanganye bengadlali ngendlela esiba-expect ukuthi badlale ngayo kwaze kwakhwazela ukuthi badlale i-1-1 draw. Kodwa ngiyacabanga ukuthi amaqembu asekulindele ukuvula kweligi ngoba wona ayaqala yadlala manje imorali phezulu sesingamela lawo abengadlali ku-MTN 8. Asibile kulo mdlalo Sundowns sibonile Sundowns idliwe idlala ekhaya ngasonto itabe idlala ekuhambeni. Ngekubuka kwakho iSundowns lakhona kubuya kulo mdlalo. Ngakhona ukubuya kodwa ngiyamthemba umqeqeshi uSteve Barker weStellenbosch ngoba bese ngishilo ukuthi balahlekelwa abadlali babalekile kakhulu eqenjini kodwa basakwazi ukuthi bacompete bakwazi ukwina imidlalo abayidlalayo. Futhi manje bakudlala eMoses Mabhida akusona ikhaya labo iDenny Craven noma iAtlon laba nenhlelo yabo yasekhaya. So lokho ukudlala eMabhida kunikeza omabili amaqembu ithuba lokuthi baphumele phambili. Kodwa ngiyacabanga if iStellenbosch iskora kuqala ngesonto kuzokuza ukuthi iSundowns ithwale kanzima kuzomela ukuthi beshaya amanqawu amathathu ukuthi badlulele ku-final. Kushintsha kwabaqeqeshi kuSundowns ngebuka kwakho ngabe kube nemthelela? Kungasho ukuthi kube nomthelela kodwa awukho omkhulu ngaleyo ndlela ngoba uManqoba Mngqithi ubelokhu ekhona kuSundowns since 6 seasons back une track record eqinile kuSundowns kodwa ngiyacabanga ukuthi umthelela ukuthi manje naye usefuna ukudlala ngendlela yakhe so kungayithelela i-team ngoba sibonile umdlalo uqalile ubefaka abadlali abafana noThemba Zwane ebenchini ngapha nangu ukapteni Ronnie Williams une-injury ulimele akakwazi ukuvela so indlela abebedlala ngayo akuyona indlela iSundowns isijwayele idlala ngayo like uqala ibhola ngemuva ba-attack ba-build up ama-phase bashayela amaphasi lawa yaphambili so ukushintsha kocoach ku-affectile iSundowns kodwa hayi ngaleyo ngiyacabanga ukuthi kuse-early ukuthi singadetermine ukuthi iSundowns angeke iphumelele. Kudlala kanjena kuSundowns ngebuka kwakho kungaba nemthelela onganani eqenjini lesive njengoba sisathi badlala abaningi sibonile ukuthi basuka kuSundowns bayeqenjini lesive nasekwenda kanjena ngabe kutaba nomphumela eqenjini lesive lokho? Cha ngeke kube nomthelela ngoba abaqeqeshi ababili abahlukene uHugo Broos namqeqeshi abafana naye unendlela akadlala ngayo ngabadlali unayo indlela yokuza abadlali bamdlalele futhi bemethembe sibonile ukuthi nakhona babiziwe abadlali beSundowns eqenjini lesizwe ezobidlala ngeviki elizayo basekhona bePirates basekhona so angeke ngicabanga ukuthi kuzoba nomthelela kodwa kuzoba indlela abocoach bobabili abasethapha ngayo abadlali njengoba ushilo ukuthi kuSundowns uRolano Hambile uSeyimanqoba Mngqithi udlala ngendlela yakhe naye so mababuyela kubafana bazoqhubeka ngendlela abayijwayele ukudlala ngayo kubafana nechemistry abanayo njengabadlali. Kafishane nje before singena ku-rugby score usibona sithini ku-Pirates neCape Town City Sundowns Stellenbosch? Ngicabanga ukuthi Sundowns Stellenbosch ngaba 2-1 against in favor of Stellenbosch eMabhida mase sibuya ngapha eCape Town City nePirates yona kunzima ukusho ukuthi kuzodlaleka ngoba babili amaqembu belandana first half second half kumdlalo kumlenze oqala so mase siza lapha eOrlando kuzoba nzima kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi iPirates njengama defending champions njengeqembu eliseformini eselidlala imidlalo eminingi kuna wonke amaqembu adlalayo njengamanje bazokwazi ukuthi balandele basebenzisa umthelela wenhlelo yasekhaya bedumaze uEric Tinkler neCape Town City mhlawumbe ngaba 2-1. eBox adlala neNew Zealand eEllis Park yini sakulenzela lo mdlalo? Umdlalo omkhulu kakhulu i-rivalry derby sibuye sikhumbule ukuthi iNew Zealand All Blacks iyona qembu leCP World Cup yethu yokuqala iyona qembu leCP World Cup yethu yesi4 so akusho ukuthi ngoba sigcina ukudlala nabo ku World Cup umphumela uzoyehla kancane noma ngicabanga ukuthi kumdlalo womabili amaqembu azimisela ukuyiwina ngoba iyona igame edetermine ukuthi iliphi iqembu the best rugby nation championship edlala le test edlalayo sibuye sikhumbule ukuthi Ireland nayo ibizibekile kuba amazwe adlala irugby kakhulu so ngiyacabanga ukuthi New Zealand nayo izofuna ukugcizelela igama layo ukuthi they are still the best team ku rugby so noma yini singayilindela kusasa. Sibakhulu Sithole. Bonga mina kakhulu. Nina bakithi lokho ngibedela Sithole lo sihlethelela temidlalo khona la kweSABC enzabentethu. Akusithi sishava embombela sive ukuthi singabe sisumahlalo phethe iphiko lethamba embili ephuma embedeni kuLugwalagwala FM. Sivusele mahlalela sibonile ukuthi eMpumalanga bekathe kuneparlamente abantu labasikati kakhulu kade njengoba sibona wanza umkhuba wokuhlungela labasikati ukuthi iphilo nato lihlelweni lakho lethamba embili lomuhla.
Asibusele Situmo nelisimba lakho sibuseleke nakumbukela inzoba teSiswati ekhaya njengoba ke soyibalelwe ngilethi inzoba lethamba ke embili kakhulukazi ke nasibuka kuso ke sifundza sethu seMpumalanga kanzi ke namhlanje sinesitawuba kabani nalo ke inzoba lesisika ke ngene ebahlengadi kuleli vedi nosa njengoba ithi iphocelekile kusike ikhocise emalunga ayo kubhedlela tembuso kulesifunda seMpumalanga landzela inzoba tephepha kutokwe ibhedlela tembuso ngentilo kwaloko sitawuhamba sibuka kabani nathi ke tibalo tebugebengu lebekade tikhululwa elangeni namhla indlela emaphoyisa velonke njengoba kubosike okungenani kuthi funza letine takuleli vele eNingizimu Afrika solomane ke buthi phake emandla bona ke bugebengu siboleke indlebe emlalini ngesimbi esithuba sobantu bensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala kwanze Situmo nelisimba lakho bela sondele mnanzi mbukele ekhaya sibakhulu mahlalela sithubeka lapho talo mhlahlanga lokudako impelasonto yithokomale sikhona simo selitulu usale kahle